Tahan dulu, tahan. Oh, sini dulu. Stop. Breathe. Breathe. Tahan. Siap. Tos, lepasin dah. Lepasin. Ya. Raden pria bisa langsung masuk ke Masjid Jami Al-Sirah. Juga untuk kalau mempengaruhi wanita sudah siap mungkin acara agak robah dari yang dijadwalkan. Dari nanti penuntut saksi, penuntut saksi, mau saksi nanti pihak saksi nikah. Lupa. Akan mendata ulang juga untuk saksi dari laki-laki 50 wanita 1. Calon suami 5. Kamu salah kopiah. Lu bapak itu. Maaf ya. Pinjam ya. Karyawan swasta pendidikan terakhir SRA. Buku nikah ada 5 yang pertama calon kedua mempelai, kemudian bapak wali sudah hadir, kemudian Nahidair yaitu dari laki-laki bapak Jailani Rahman, kemudian dari istri dan Sansi sudah hadir, kemudian hijab dan kabul. Mungkin itu para saksi hijab kabulnya nanti ya walinya saya akan memandunya ya hijab kabul. Alhamdulillah sudah lengkap, mari kita laksanakan akad nikah. Sebelum akad nikah akan dibacakan dulu khutbah nikah, kemudian nanti bersama-sama membacakan istighfar, syahadat, sholawat dan tasbih syahri segala. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, wa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah.
usikum wa nafsi bitaqwallah faqad baja muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa min ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawahu innahu huwas-sami'ul alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Mari bersama-sama membaca istilah minasyaitonirrajim. Wahai Ananda, Paldi Saputra, saya nikahkan dan kawinkan engkau kepada putri saya yang bernama Bella Fitri Anggraini dengan mas kawin perhiasan emas 14 gram, ditambah alat sholat, dibayar tunai. Saya terima nikahnya Bella Fitri Anggraini binti Dining Sopidin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Wahai Ananda, Dipaldi Saputra, saya nikahkan dan kawinkan engkau kepada putri saya yang bernama Bella Fitri Anggraini dengan mas kawin perhiasan emas 14 gram, ditambah alat sholat, dibayar. Saya terima nikah dan kawinnya Bella Fitri Anggraini binti Dining Sopidin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha surqiyat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamati rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya ghafar ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
Nah, simpuling tugas di atau starter kantun. Oke, pada dicangan deui. Saling berhadapan nah? Lihatin ke sini ya. Tapi tinggal kan dia. Lihatin di Nah, sini. lihat di sini. Lihatin di sini. Enggak ada di sini. Oke. Di sini deh. 1 2 tahan masih 1. Terus. Udah sah. 1 2. yang mantap, Nah, satu lagi. Neng, tangannya. Nah, oke, siap. 1 2. Sih, udah. Foto dulu. Kecil. Apa-apa aja ya? Oke, siap. Neng, tangan kanan. Atas ini. Hati-hati ini. Pegangan tangan dulu. Rapat. Rapat. Ya, tahan dulu, tahan. Oh, akhirnya dulu. Stop. Prit. Tahan. Siap. Oh, pasin. Ya.